Pemirsa paletan pemargin kampanye calon kepala daerah ring Pilkada Warsene Mangkin memargi ngawit selai September kantos 3 November. Anutin ugar-ugar pemargin nyane bakal calon petahana patut ngambil cuti selami masan kampanye. Komisioner KPU Bangli Imadi Suryadharma Yuda Mausang kantos mangkin uker-uker saking KPU sane pinih anyar indek kampanye durung medal. Duaning asapunike peraturan KPU PKPU nomor 11 tahun 2020 ngunggahang indik cuti calon petahana selami pemargin kampanye. Wedar ring PKPU nucap kawedarang yening calon petahana patut ngajuang cuti selami masan kampanye. Surat cuti kampanye mangdane ke aturang ke KPU pinih kasep ring rahina ka pertama kampanye. Cuti nyane ngawit saking kampanye kantos masa tenang. Tios patut ngambil cuti uker-uker sanelianan patut kejangkepin selami masan kampanye majeng calon petahana inggih punika nenten nganggen fasilitas sane mepaiketan sareng jabatan ipun. Ring pemargin pilkada serentak nenten wenten cuti harian majeng calon petahana. Sekadi kauningin pilkada Bangli Warsani Mangkin kamiletin oleh tigang diri paslon. Sili tunggil nyani calon petahana Sang Nyoman Sedana Arte Iwayan Diar. Anutin PKPU nomor 11 tahun 2020, Sedana Arte Mausang sampun ngajuang cuti kampanye. Kabak tata pemerintahan Putu Agus Mulyawan Ngwedarang, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte, miwah wabub Iwayan Diar sani moali maju ring pilkada warsa kalitali 24 sampun ngajuang cuti kampanye ngawit tanggal 13 Agustus sani lintang. Rauhe mangkin surat cuti punike kantun maproses ring pemerintah Provinsi Bali. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.